Okay, naimbag nga rabita yung mga apo dati umuna nga parang ti kami doreka umuna nga parang iti programa nga Banwar ti Iloco. Makadkadwa ta ita, di kita kadwa tayo nga nalalaing na tataer ken nasisiglat ni Kuya Danny Kenny Princess Punsalan. Princess Punsalan. Naimbag nga rabi itayo amin kakaiyan. Yes. Lalo ka iti padang Ilocano ken Ilocana. Dahito iti pilot episode ni iti Banwarte Ilocano. Banwarte Iloco. Yes. Yet, considering that the pandemic apo, everybody gets to be a hero in their own simple ways. Tama. Ayan. So how about you, Arfel? Ayun, naibag, narabi tayo aming kakayem, kay kakabsat. Tayo, ang programa tayo, iti Banwar Ilocano. Makadkadwa tayo tatay. Mami Dani, Kenny, dati nakagagwapo, nga boss me to MGT. Mr. Roland Tamayo, yan. Kagawa tayo in the technical department at Sino ibagamatan? Sir Jaber. So nati kasta unay nga may proseso kadagiti videos nga nalaala tayo for the past days aglalo kadagiti aglalo iti pan naka-lockdown iti dingras. Well. Dati nga programa po ket may isang ramen iti programa iti NGT Multimedia. Dato na digastaket at damat digitay ited mi nga damdamag ket digitay spot reports. Kastamit digitay daduma nga kayat mimet nga ibuksilan kadati nga rabii ta amoy apo dati during the pandemic. Dato digitay na pasama. Ket tatta kayat tayo nga ada video clips sa ita, Kuya Dan, DJ Dingras tatay, kahit kung mga makita. Yes. Si Jay, Dati may katlong aldaw nga na-lockdown iti Dingras, and yesterday we were able to get on the spot reports kadagiti pagwaran kan pagsarkan. I mean the borders of Dingras nga tinapanan tayo muna is Barangay Kali. We have Barangay Kali at datoy pay partes na iti Barangay Parado. One is in front of Inek. May sa iti mapanitoy Tunutong Pidig. And tay may sapay ket ijay Barangay Lumbat. So at least we have 5 borders nga isu iti pambantayan dagiti members iti MPS Dingras headed by Police Captain Joseph Calderon. Dati nakagagawang po nga ako dati apo. And congratulations Apo Joseph Calderon. I saw it on Facebook. Iti job well done. May nga good deed manin. May nayon iti a feather in the cap of the cops. Diba? Na talaga naman na natilidan Apo iti may isang suspect kuno na bayagan nga at kaya nga tiliwan may isang naglemleming may panggap iti kaso nga I think it's attempted homicide if I'm correct. Di ba iso itatay basaan kay tatay Sir Roland. Yes. Congratulations kadagiti MPS Dingras. You are not only helping your constituents during the pandemic no di arami din dapay digiti talaga activities da in regular basis. Kaya sa uwin Sir Danny, katwa, multitasking. Multitasking, keeping our community in peaceful and orderly condition. Amoy po, no apeng nakatutok kami kada gito yung tiyempo, di dati dati pagsasirata ante tata. Ngamin, tiding ras ka, may sa kada giti, mano ti total cases tang active, Kuya Dan? I believe it's 93. Awan pinanayunan? Idi sa kalman is 74. Wow, And di then, masit. 74 idi sa kalman. Okay. And idi kalman awan ti Simrak. But now it's 93. Yes, nimado suna iti 20 duda mathematics. Yung mana DJ, asymptomatic amin or mostly? Kita tayo tumampay no kasano ti data because iti NGT Wellness Center akit we believe in giving the right information. Yes. I-update tayo tuman la itatay kakabsat into no madamdama ko na and tomorrow kaditi programa iti NGT Multimedia Distribution Services i-update tayo to through the guidance of
the PGIN nga isut mangmangted, the provincial government of Ilocos Norte, Okay. the media office da Apo, Mhm. Pompo Radio, Ayan. kakaabsat tayo iti media, iti Okay. DCJC, RPN, and DCRL. Digita sister stations iti NGT Wellness Center because we are all from the multimedia. Yes. Yes. Tatakit So, kaya tayo man nga kwa? Kaya tayo man nga buyain, digiti aktibidades tayo, idi kalman di Jess, ang kalman. We, naalat tayo, digito yung videos, Okay. iti kalman Apo, kat itatatipan na kayo play na, and tomorrow it will be played again, kadigiti, sumasaro ng programa to. Roll VTR, thank you so much, Daver. Okay. Good morning everyone, this is Sir Manong Dani again for La Ilocano News. Ada tayo dito yung border, sinabi kong border dahil dati pagendan iti pagpatinggan iti checkpoint iti barangay Lumbad. We are now located here in Lumbad. At that to'y iti kapuwisan, the person of Sir Baldugo. Pakiwave man sir? Ayan, may isa ka digiti kagagitan na personnel iti MPS Dingras, and together with me are two members of our PNP attached organization. This is what we call AXERT. Ni man Sir Rodolfo Miramonte, kumana tayong salita. Mano nga oras kayo duty to, Apo? Manipod, alas? Anong oras kayo? 8 o'clock. Alas 7. Okay. So nga, agyam-yaman, iti PNP because you are attached to the PNPs, guys. Kat nakapimpintas dito nga ganwat yo. So, sino mabaling ko nga pangalan ti data? So far, mano ka di iti nag-positive case dito yung Lumbad? Mano da? Correct information, duwa ko na, duwa ka, no ti nag-positive. So meaning, adada jay, quarantine facility. Lawag ti yan da itata. Okay. Mano nga oras yung arod? Manipod 7, sakay to, aging nga na tumalam. Then, adang tupay sa bali manan. Ada ka relyebo yung manan. Ada pa'y dadu mga kadwa tayo da. Kasalita kay man ni sir. Sir Baldugo, halika rito. Mamaya na yan. Ada pa si Sir Baldugo. Kanayon tayo kadwa iti medical mission. So how are you? Anong oras kami may nag-duty? Bale, 24 hours also? Iti ka pa nga digdigusan? Iti ka pa nga suksukatan? Ay, nagmayatan. Umayak to, makidigos kan makisukat ito'y. Iti dagayang magsuksukatan, guys. Joking aside, kitain nyo na kayo apo nga taga Dingras, mabuybuya yun nakasano iti agbalin nga frontliners narigat, adda kayo iti nakapudpudot, igiti kalsada nga rough road in summertime. Nakapudpud kitain nyo, naka-uniform da, just like as frontliners. Nakapudpudot. Iso nga, ingat lang po. Ang tamang kita ang bigyan kang kananda, nangitugot kayo matlakibalon nyo. Toy, wano, papahanan na tayo na apo kapitana. Adamat, adadanong dito, dati ti kalagayan dati apo, they have their own mineral water. At dati, ay wow, kunaktupay, basta ni Apo Charles Tadena, si Pupuno. Punong-puno sila guys. Ay awan dito ka no, ada mineral water da, adamat, pangramiryan da. Apay awan ni Apo Kapitanang ita? Di barangay hall, danunong minto tuno, madamdama. Agigidan kayo man nga rod, datayuman amin. Stay home and ingat. Dingrenyos ko na tayo man. 1, 2, 3. Stay home, ingat, Dingrenyos. Thank you. This is for La Ilocano, dahil manong yung adani dito apo. Interview tayo man, may isang kagawad iti barangay Kali. How is it going iti ME, localized MECQ iti Dingras, apo Elmer Manera. Dati kasta sapit nasaya at mo. Dati mangi usok tapi checkpoint tata dati panakay implemented dati MTCQ dati Dingras. When at that time digitay kadwa tayo iti municipal police station na idadauluan iti Dingras kanang iti idadauluan iti police captain Joseph Calderon. Pati focus tayo man sir dito they are so vigilant to ako kagawad Elmer Manera ay kagawad mano ka diti nag-positive ito at ka di positive cases tayo diti barangay Kali. Hindi lang may sa sir.
May isang isolated isuna Isolated. at isuna yung quarantine facility. Yes, sir. Okay. So kasalong nga ron, di pa nagkay dito, agri-reliable, di BHW. Manong oras kayo nga ag-duty dito? 24 hours, sir. Oh my God. The duty na apo, 24 hours, it is really sakripisyo na apo, dapat may bagadising nga term. Kitain niyo apo, iikit naman, dito sa adapoy amin, ikitikal sada, itigan at meriendadan. Siguro ito na nga agluto to no madamdama. Kita niyo tirigat na guys, adayan localized MECQ. Ito'y bangir. Oh, habang nga agpampantay da, agin imarit da, itikangkog, tsaka muno na iluto da. Bangus. And then, bangus. Ije mo bangir. Busy mo, ipakita tayo, digiti kapulisan. Nga they are so vigilant together with the United Ilocanja Civic Action Group. So, deta apo ni Manong yung adani for La Ilocano. Agsubli kam to manen. Thank you. This is Sir Manong Dani for La Ilocano News. At data yung iti sango ti Inek, and what we have here are the frontliners. These are the AXERT group na tumultulong kada tayo. They respond to our needs so that imang pre-em kada iti vehicles guys. This is the entry point iti Ingras. As in tayo man sir. As in tayo man at data iti engineer. Jay Bangir. At dati kita kapulisan tayo. Kasalita man data may isang member ti AXERT group. Okay, they are very busy na agal-ala kabigiti pertinent documents kasi adano kabigiti dapat may submit no maalada from their barangays tapno maka in and out da nukwa, diba? May sa mga sa from our AXERT. This is Mr. Grande from the AXERT group. Ano kumusta tayo na oras na nga may nag-duty dito? Ano say sir, di implementar mi nga about violation dili yan sir. Dapat ada pas sleep to sir. Pass sleep, yes, yung sir. iti Di barangay. barangay nga pinirmaan ni Apo Kapitan, Okay, right? sir. Then certification di pa kubrahan na sir. Certification from the company. Tapno maka in and out ka. Did you may tag na certification no ka Sir Grande? Ano dito? It will last until uno a day lang. Abay lang sir. Ay last sir, last sir, last. Until nga mausan na di Sir, ma-utilize na one until date na. nga ma-lift iti localized MECQ. Okay. So dati naala ki J. Guerrero meaning until nga ma-lift, di ba? One sir, one sir. Thank you so much Sir Grande. Aging gana kay iti anang oras dito. 5:30 sir. 5:30. Then adantuman sumublat kada kayo nga AXERT group. Ayan. Thank you so much AXERT group for facilitating our traffic. Sando ni Ron? Go. Ako kayo tanong makita. Go. Okay. Nipay lang manong yung adani for La Ilocano News. We have here the frontliners. Digitay umay PNP attached organizations na umay tumultulong na mang-facilitate iti traffic. Digiti in and out iti Dingras, and one person na talaga she's so vigilant kaya nga moment iti localized MECQ in the person of Mami Mildred Fernando, BHW and UI member. What can you say about the lockdown? Kung dati lockdown tatakit, makita mi sir nga, ala na pintas met, ano tigas takit, maagapan pa ilang kan mas ma-lockdown. Diti pa Panagwaras, diba? Ano pa nagwaras na taday toy. Agdama, ka pandemya, COVID-19 sir. Manong mga oras kayo duty toy? Naniputay 7:30 kami sir, naging gana kam to Numalem 5:30. Kaslakay lamang opisina. Kapilitan na sir. Meaning, adan tumot sumublat kada kayo into numadamdama manin. Grabe sir. And surrounding you, digiti members iti UI. Say hi mo tan UI. Yan member TB Hertz, BHERTZ. Ano yung BHERTZ? Barangay Health Emergency Response Team, in the barangay officials, including the barangay health workers sir. Ay, bongga. Yes. So kadwa tayo deta nga nagot taking di kalman aya. Ako PD Abrahano. So deta apo, the head of the BHW and nanang iti UI. Thank you so much. Intay de Bangir. Okay. Okay.
Okay, once again, good morning each and everyone. At datayo pala dito dingras, still ni Manong yung adani for the local news para iti La Ilocano. Makikita tayo guys, the members of the MPS Dingras, they are so busy facilitating the traffic ito Samo, iti Ilocos Norte Electric Cooperative, and here with me are the BXWs, the ETUI, frontliners in Dumapay. So nga, they are so busy. 7:30 na ano nga ng rugi, and they will last until 5:30. I only have one request kada kayo amin, adigiddan tayo man amin. Apo, Dingreños, please stay home. Ingat po. And Dingreños, adigiddan tayo. 1, 2, 3. Dingreños, stay at home. Ingat kayong lahat. Ayan, okay, Kuya Dan. data ka po digiti so magmamanong videos nga naalam iti kalman, iti may kaduwang aldaw iti lockdown iti Dingras. Siyempre, bigbigbigan tayo mat digiti achievements iti MPS Dingras nga idadalwan ni Sir Police Captain Joseph Calderon talagamat nga nakaigigat deti borders even us as Sir Roland kat Yes. halos sampay makastrict iti sa Kalman when they declared the MECQ last Wednesday. Iso nga nagdardarasa nga nagawid, but sad to say na nakaalaki di nga aldaw. So finally, idi may nakinala idi Kalman iti bigat inikanakbat ni punong barangay Melcon Sagid nga always available matki di nga agurure ije. It's only that di mapanak awan da nga mangitudtap busy da nga maagitit ti ay ayuda kadigiti na lockdown nga sitios and kadigiti na lockdown nga sitios iti barangay nga paggiganak apo dahil iti barangay Guerrero kat just stay home. Makita tayo iton iti panaglusen ken panagrelax iti MECQ in a week time. Okay. Sir Roland, yung istorya man, dati na panantay itatay. I went up po tatay Malem. Actually, alauna pasado tatay na pang kami. Before that, itay bigat, adape lang clinic ni Doc iti Batak. So, itatay nalpas di G clinic me. Nagdadalso kami dito, imay dito NGT Wellness. Tapos tigas tagat. Ala, imi digiti kasapulan tayo, nga mapan-ijay naka-unig na partes iti Bintari. So, dati Barangay Sarikaw. Barangay Sarikaw. Amom Kuya Danikit, it is my time nga makapanijay. Although mangmangig ko lang dati nga barangay. Kaya ti assessment ko, talagang adda ko dati emergency nga aganak. Narigat mun sa nga i-transport ng sigida. As in? Yes. So, sigun iti sakbing istorya mi dati napasama ka po. Sigun iti papamiijay. Medyo nakakalungkot po minsan digiti klaseng barbarangay iti Bitar. Although this is the largest municipality in Ilocos Norte. Kasi iti land area na ket almost 3 provincial boundaries dito masakupan na boundary. Ngem kadagito nga kwa nga luglugar no makita ino adda ka ije nga mismo napintas di lugar. Tilang narigat ije dalan nga mapan. Aglalo no umayti panagtutudo. Tatakit di nga ruti may sa concern adda na panami nga may isang sakbay nga istoryak ta ti mismo nga imuna nga napanijay ni Kuya Dani ken ni Doc ken digitay kadwa tayo. Kaya't kuman nga ited dati nga mensahe kadigitay amin nga sumakop iti Bintar Apo lalo iti local government unit ket amoyo apo no da kami dati agpasyar ti kada municipality alaket hammet siguro nga nadagsen nga ibagami when no dati ipadamag mi nga hindi iti kabayag na dato yen nga daldalan
api dila ko mamabaling at nga maininot nga may ikan ti digitay ure partes man lang dati karigatan na nga sangsang at ket nakasemento. Although dati parte na dito masungad sementado matkidi. Ngimno ije sumrek nga mampan iti barangay no makita di nagnantay sir Danny ket talaga nga aglang-langoy kati karkarayan no kas di nga panagtutudo. Kasano nga ta iti transportation baka da? nga passable di Zion no dati When? talaga nga sasarunon ti tudo tapos ti banbantay nga talaga denuded how When? nga nakayon bumaba DJ linak DJ daga mapanyan DJ panaka highway na it's When? no longer passable dagiti gagayem ko jay that's why I ask no amuda ni Mang Chari nga takang Mang Chari takang is one owner of beauty salon iti Sarat during rainy season haan nga makaawit iso na for the rest of the rainy season not until aginit Ganon. wat kat agpamagamit ito kuana kat magmagnada actually kasi nalinak ko na nalubo ijay Nalubo. Ngem di makita ko yan di ba ili nagawit ting amin hanteng amin nga nagna dito ti pagruwaram ket pasukin niya pasuki kasi nagsublit emet lang iti bintar proper. yes Ngem no kuma nadalanan ti deti pasukin ti pa nagkunak ket digiji adda ije nga barangay ket I'm sure nga ti pakipalengke andan pasukin. No adda lugan nga talaga nga paglugan ng mga pakipalengke unless adda personal nga lugan mo. when So dati ko maapokit idawdawat mi nga no when ken mabalin maininot ko mga masimpa man lang or maricraft digiti nga klase ti dalan tayo ken no adda pa nakabalin na ket kasla ire-route mo nga DJ pagtarayan ti danom tatnon may mesa kaan nga kanayon nga adut bala siwem DJ no makitam DJ klase ti kwa. Anyway, istoryaen ni Kuya Dan DJ napasamak no apay nga nakapan kami ijay ti grupo mi apo ket hanglang da kami. Ti grupo mi ijay unang-una ti with the permission of INPPO headed by Police Colonel Randy Bawit. And of course DJ Meten NPS Bintar headed by Major Arnel Tablog. Ken of course ni teammate ti talagang akin project ito ket ni RP Online Radio headed by Engineer Richard Pungtilan ito Batak. And of course the NGT Wellness Team da kami ni Doktora ni Kuya Dan. And of course DJ nakagagaget nga digiti Assert Group iti First District Team ti Kaduami Apo. So ibok sila man Kuya Dan no kasano tinapasama ki Jay? I believe dating istorya apo kat napasamak way back let's say mga 2 weeks ago when Richard Pungtilan as the presence of the NGT Wellness Center head nga ni Doktora Tamayo together with you sir nga kasta your presence nga to involve ourselves iti dating noble intention da kasi dati may isa nga kwana may isa nga staff na iti dating multimedia ni Apo Richard Pungtilan is a member of the Padre Pio Church EJ Barangay Saricao taga EJ Isuna. Okay. Nga mahang ko lang minaala datay nagan na and then imbaga na nga adamay sa nga kabagyan karuba nga DJ nga kaadayuna deto nga barangay kataanan pulos nga madanon mat it is possible nga it's very impossible nga maitaray nga ensigida deto nga tao ti kuan deto kat na stroke it was a year ago kat isunan kat bedridden nga gapo iti kanarigat iti biag deto nga pamilya. Can we see that? Si Macrina Ramos Tumaneng Padero iti California. Hi Tita Macrina Reyes from California. Ridley, California. Ituloy ko lang dati tita she's the tita of Clayton Sinay. She's watching us right now. Okay. At that time napan kami ijay a year ago nagsuffer dati nga nanang iti stroke. So kuna dati PA tinakimbagi iti
TPA ni Richard Pungtilan ko na sir, can we make it, is it possible for us nga ayaban tayo ni Doktora Tamayo kadwa tayo man isuna ko na nga mapan amang uswat mapan te kita no how stable DJ nga mother nga who suffered from stroke. So ni doktora nga kasta, she's more than willing enough to share her moment kan lagi naman di ba? It's been a favorite place ti NGTET ano na ganun, ti Vintar. Nga oray nakaad-adayo apo, it is really very far. The farthest place paylaeng no syak nga nasa Riwawak. Nga napan. Ijay ti first time ko, the farthest was Dagupan, nga napantay nag-medical missionan, and then this one, itatay lang nga napasamak apo, Barangay Sarikaw. Together, siyempre, kasapulan tayo mat iti tulong ken mang spearhead kadatay ijay nga adamat katakunay tayo ta medyo it's very far ken risky. And you know for a fact guys nga no adayo detoy anything can happen iti daldalan, so we needed to have friends from the INPPO nga in-facilitate detoy naka lulo ng tipuso na in the person of Police Lieutenant Colonel Randy Bawit nga nagpatulungan tayo. Inabay da tayo dagiti taga INPPO Ilocos Norte Police Provincial Office through MPS Bintar headed by Major Arnel Tabaog. Tablaog. Ay, Tablaog yata. Okay. Tablaog or Tabaog. Jack sure. No, ano tiwa na basta. Sounds like. Ni Sir Arnel, nagbalin tayo mga kadwa iti medical mission way back. Yes. Itatanapan kami jay apo. So, iti di manon kami ijay church, iti Padre Pio Church. Yes. Han may ekspektaran nga may samot gayam nga dakkel nga sitio kan adu magam ti constituents na deta at da digitay BHW at da may sa nga kagawad nga appreciate kada kami inlulutuan da kami pay iti Ginitaan. meriendami nga ginitaan, and we saw the elderlies at dazay iti sangapulo nga women nga ranging from 68 to 78 years old nga isu dagayem kat agbalin nga recipient kadagiti inted iti grupo ni Sir Richard Pungtilan. Kat syempre we had a short talk, we had a simple program na pagsarita ni Dr. Hani, nagsarita met ni Richard Pungtilan, being the head kideta nga group apo, and we had a picture taking. May kan met ti memorabilia, DJ nga papantayo ijay. Barangay Sarikaw. So na ikanan, dagiti elderlies tayon, kaaduan kadigiti elderlies tayo digiti senior citizens na ikandamot iti ayuda, groceries, meriendas, ganigiti simple lang nga mausar ta iti kwa. Then off we went to the woman nga reported nga napanan tayo kat it's just saddening iti parte nga kasata hangko na pankinitan. It was a glimpse na pangkulat tinaliyaw, but I saw her nga bedridden. And when you are bedridden, narigat, tanakit-kitak tililang ko nga manunga tawon nga bedridden, nga iso na kat adamet sakit na naidalit ti sakit na. Kat ijay na ited iti amin-amin, hamat nga amin-amin apo. Dahil agapo ti puso, iti grupo ni Sir Richard Pungtilan, Axert, at ti grupo ni Jade Romas from Linglingay ken Katkatawa, haan ni ken iti NGT Wellness Center, haan mi man maited amin apo financially or things that they need. Ngam at least makaraos man lang dati may nga kabsat tayo iti Barangay Sarikaw in a week or in 2 weeks time ala dakkel deta ket isunto ti mang kickstart kadagiti nadalos ti panagpuspuso na ngamangted ken to share their moment, to share what they have kideto nga tiyempo iti rigrigat, Sir Roland. Kaya yun ang Sir nangyari. Danny, DJ gayam nga barangay, dua nga barangay pero may mesa ti kapitan na. Dua nga barangay. Yes, dua nga barangay. So Yes. nakalawlaw gayam detoy. Tapos ti mesa hantay nga talagang ekspektaren nga aduda. Ti amok DJ lang ti mapantay ikan ti kwa. Ti Oo. regalo.
all we thought DJ Yeah. laeng agsakit tinapan ngem agla punusan iti puso iti grupo tayo ta it was more than enough nga naikan tayo ida, and praise God ta talagamot nga adapay ni Pastor Adonai When? nga nangilid iti prayer, our in-house preacher ken in-house naga na kunakon pastor kaya ito yung NGT Wellness Center nga company tayo. So I'm just so grateful for the time, the opportune time nga we're able to share what we have. Kan DJ, presensya tayo sa Roland nga kastaket. It gave me goosebumps nga to share what we have. DJ, dati lang pinang pakpakatawa kiti kita babakutan. Nga nagul-ulit dati kita Macrina Ramos Tumaneng. Padero, nagkatkatawa di kita babakut kat no nagsumbatay kung may tatay kat apo talaga nga magustuhan da. Yung Diba? pinapintas dito Sir Danny ni nung matandaan ang tinagan ni Apo Kagawad tatay. Iti Urel Agner nervyos nga agi speech ko namlan agsangitin. Ayaban tayo man Piraksak na. iti kagawad nga presensya ita to speak on behalf of Barangay Captain ko nakat apo agpampanirpirmetan ni Apo Kagawadan anay Gimti kwat tay Kuya Danny ti good news. Kumitkid daw da iti mission. Yes. Mission. Tata po, amin nga may ipakita amin DJ pictures ngam sapay ko mano bigat may edit me. At least ket maipakita mi DJ pictures nga picture nga mismo DJ pasyente. DJ Nga pasyente. napamitinita. Ken digitay meten lolo lang at da ijay. Ti amom tinakit obserbarak niya Kuya Dan. Digiti nga klase ni Tawenda ket napigsada pa ilang. Napigsada kasi iti may nga 68 to 78 naka-assertive da, nakaragragsak da nga nang pasungad kada tayo, nakaragragsak da nga inang angaw kung ida itatay. Kasi nung bata dakpay iti sapay kumatakasta. Kasla at malakpadin. Tinabinas nito ay agri-request na iti mission kan sapay kuma. Tadag ito'y pada tayo nga adati multimedia ken iti payen mismo nga si Bubukal nga LGU iti bintar alaket tulungan da kam man apo nga mapan agsubli ta kayat damet nga ma-check up da ken adan tumid siguro digiti ited mi ulit nga para kanyada ket no maki hand in hand kay ditoy nga tumulong ta han lang kami nga dakda kami tagargara diti apo may isa kami nga grupo nga mission nga nabuo dati nga klase nga team babaen ken ni Colonel Bawit no apay nga nabuo kasi dati nga talaga iti kasla may samutan nga wisyo may nga tumulong iti pada nga tawag lalo ka dati nga pandemic. Kasla kumakin ni RP Online Radio ni headed by Sir Richard Tilan ken ni kastamedag ken ni J. Drumas iti linglingay ken katawa ken of course digiti Assert Group ken dati NGT Wellness ken kasla man na yun ang dati grupo tayo Sir Danny ta dati hindi ko ket datay lang di ko diba? Datay lang. The Municipal Police Station of Dingras ken NGT lang. in cooperation with NGT Wellness Center until nga nagustuhan iti Ilocos Norte Police Provincial Office, imay mutten iti United Ilocanja, Simrek iti Axert, imay iti BHW, nakimowa iti LGU, adapay daduma ken itatan. We are unstoppable when it comes to medical mission. Awanan kami apo. Awanan kami no analaeng dagiti kaya mi nga resources within our company. Ala versus mga kasagat ti NGT Wellness Center nga konektado and Sir Roland is one of the top honchos here, the big bosses. Ket they always willing to give. We've been giving iti pandemic apo puro palabas naman talaga kasi skeletal naman ang ating workforce. May kitang konti, labas naman ng konti for our medical mission naman, and that is our noble intention to serve others nga in need kidetoy nga time ket nakadadugayam when we open our eyes makitam nga talaga nga ti aglawlaw mo ket it's not all bed of roses, it's not all gold. Tama. Adupay lang gayam iti
makasapol iti tulong. No talagang biro kemida. Awen. Kasi amin metket ti panagrik na akit pabaindang agpukaw, mabaindamat nga mangibaga, takadagiti kabarangayan da. Siyempre ket adda ngamin dati ugali ti Pilipino nga naman minsan no hanggat kayang pailang, Oo. tag Kat kaya survive. pa ilang kasi nakababain. Wen. Ti Ilocano nga min kat managbabain. Mhm. Ngam no makainom awang kang babain na kunana. Yan at may pagpakatawa la DJ Apo. Ngam agpepeso, Mhm. ti Ilocano, mabaimot for as long as kaya na. Very resilient. Naundor iti may isang Ilocano. Guys. Nalipatam sa nga na-mention ni KK dat anya kasama tayo isuna, di ba? Okay. KK. Kalasag and the others kung Yes. nakaroon tayo. Iso By kati Christopher Jam. isa-just ko tumam ni Ma'am Tarsila nga mabuon sa dati nga team nga tinagad na ket dream team latan tapno no tikas taket nakapaloob na tayo doon sa dream team. Oo, Dream Team Oo. kasi digiti ng rugyanan tayo. Ket sapay kung maapo ta digiti makabuya kada kami ket no kayat yumet ito sumorot kada ti grupo mi well and good. No, adamot kayat yung ited, akit may proceed nga talaga da kami akit talaga nga ited mi digiti maseknan. Mabalintay nga i-diretso dagiti tultulong tayo kadigiti iti PNP. Wen, Yes, sa iti mismo PNP. may suda. PNP Dingras. Mhm. Iti kayat yung municipality nga tulungan no adda masirip yo apo nga dati team mi ket kaya namot nga suportaan ken kaya tay pailaeng nga may i-facilitate mabalin nyo nga iyawat kuno isend kadigiti personals iti municipal police stations all over Ilocos Norte. It is abound iti Facebook page da. Mhm. You'll just search it at that jay. Let's say kung may iti Dingras Police Station, makitam ijayan. No Okay. Solsona Police Station. No Lawag City Police Station. That is Tama. very easy. So nga Ayan. dato iti programa mi nga bileg ti Ilocos tato ti kastakat aga kinimayet tayo amin nga Ilocano paglalo ka dati parte na ti Ilocos Norte agmemay sa tayo kadi apo haan kadi nga mapanta iti politika no di ket dapat ket agtitinulong tayo taada kami met nga private firm nga mabalin nga tumulong no anaman digiti pagkurangan iti adda ti LGUs. Yes, and our senior citizens, iti Barangay Saricao Apo, they are all excited. They are Yes. very excited actually nga mang paspasangasang iti papantayo ijay, and rest assured guys na kayo amin nga dadita ituloy mi kada Doc and Sir Roland together with our team nga umay kami ita with the Well. help dagiti benefactors, our sponsors nga mangtultulong kada tayo. Well, ket panen dati napanami nga bintar sapay kumata makatok dagiti puspuso yo. Ta DJ ket may sapay laing nga concerned citizen DJ. Ngim adupay dagitay kayat namet ti gumawa-gawawa. Iso nga te kunakon hanmet aming ket kaya dati agpukaw ngamin. Iso nga dapat ket sukisukin mi digitay talaga nga agkasapulan ket digitay kuma kapitanes di taluglugar tayo apo mabalin nyo nga baga kada kami tatuni kasta intay kitaan tapno ana digiti kahit nga itulong iti padatay nga Ilocano dapat datay ti agtitinulong. Yes, hanggat kaya kakayanin kuna na nga rod. Tama. Ikinaundor iti Ilocano kinaya na amin. Tapati iti panagbisin na undur tayo. Lablabanan tayo pati bisin no dadto. Ay nako, I'm just so happy because we ended up this day Yes. with an intention that ore ka sa lingling at tayo maganapan di akat at least ada sabali nga pamuyaan. Vintar is a very, Very serene, tranquil, nice and place. a very beautiful and nice place. Agpaypay sudeta. Agsangsangit ka na ni kwatatay ni Arvel tahang nga nakasurot. Iso to maminsan sumurot to taumyan ka tay ijay. Isunto ti umyan kat ganito abantayan nanto DJ Correct. recipient tayo ta isuman Tama. ti mga lagan. Kantaan nan to Kantaan. pasalaan nan. Ijay. Ala kakabsat nga Okay. buy-buya kidati nga first episode ni ti Banwar ti Iloco agsubsubli kam to into madamdama because we need to have a commercial break. Okay.
Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express sa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o order sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Okay, agsubsubli kami apo. Ti programa tayo nga nakapimpintas. Banuarte, Iloko. Iloco. Kunay na ako. So nga pinalaganan tayo iti Banuarte, Iloco because iti basit puno dakkel man nga maipay tayo. Datayo kat Ilocano. Banwar dahil tinagapwan tayo. We have Doña Josefa, Yanes Escoda, nga may isa nga nangipa-fight. May isa iso the founder iti GSP. Okay. Legal Yes. iso na nga Banwar. Apo sino pa dagiti Ilocano nga nangi-fight iti freedom iti kay Ilocanuan. Kay Ilocanoan Diba? ni Antonio Luna. Antonio Luna, we have Juan Luna, Juan Luna. we have the great president Ferdinand Ferdinand Marcos. Marcos. Diba? Di gid kat nagpukawin apo. Okay. Awandan ngem ti legacy da, ti platform da apo na ibatbati kada tayo. It was embedded in our minds and in our hearts nga datayo nga Ilocano apo, we are so resilient, we are so patriotic, ken we have this selfless love nga may iti heart tayo. Iso nga dagiti frontliners, they are our heroes. Dagiti doctors tayo isu da dagiti Banwar, Yeah. dagiti mangmangted, dagiti mangkonkon dagiti medical missions, dagiti legislators tayo, dagiti mamayores tayo nga kanayon urek saksakit ti uludan apo ko mapandalat ta agserserbi during this time of pandemic. Dati Banwar apo ket mabuyayan to dagiti naduma-duma klaseng dati LGUs na interview me. Tapos na kasta ket mabuya yung met dagiti anna iti kaririknada. Babae iti panagserbi iti lokal. Yes. Kas may nga ama, Sir Roland Tamayo. Yes. I consider you also as you are a hero yourself. Of your selfless love to our to us your nga agwo getting NGT Wellness Center and the NGT Multimedia Distribution Services, considering nakadado kami kasta giving your time to us, listening to our alok ni doktora nga urehan na makaya no dadto may kasasalita because of her busy schedules. You are all in your own ways. So nga da kami mat digitay, if you are the leaders, da kami mat digitay followers
Banwar nga bilinyal. Banwar nga millennial. Halos agkakabastoy lang gaya, di ba? And the rest is history. Kunana. Yan. So, itinal daw aldo nga obra tayo, di jay giving, caring, medical mission. Kat anang Yes. arot ang dami at aramidan tayo at to give the right and tamang impormasyon, alamin ang tamang impormasyon sa panahong ito. Huwag pong mamislead sa mga fake news. Yes. That is the way I would like to end up this program. I am so opportune and thankful to God. We end this day with faithful and our ardent prayers. Kanya po Diyos nga ito nubigat manen. Uray Sabado. It is the Labor Day. Yes. Nga uray Labor Day apo, napapatang mo ti Sabado. Di ko man napatang ti Lunes. Di ata ti ikarkararag digiti taga LGU. Apa una yun? Labor Day, Saturday, di ko may di Friday. Ito is ang naipatpatang lang aron nga kasday. But still, happy Labor Day to all the workers. Yes. Kada tayo amin kat we share what we have and labor of love. Ito tayo amin. Di ba, Sir Roland? Yes, tama. So, apo, aduto pa digiti parang kada nga programa mi. Digiti inventor ken amin digiti klase nga profession nga mabalin damet nga ited iti opinion da kada Istoryada ti programa. biyag. Yes, at iti amin ti pakabuyaan tayo apo datoy nga programa tayo iti baligi. Yes. Okay. Okay. So, end it up, Sir Roland. Yes, agyaman kami manen. Ket datoy nga programa mi mangited iti serbisyo publiko ken maipakita tigiti kinagaget ti loko. Okay. Kidani? Yes, and this is Sir Kuya Dani again. Iti may samanin nga programa tayo nga nakapimpintas. We will give more interesting stories into no sumaruno nga parami. Okay. May bag nga rabiyo apo. Good night, guys. Good night. See Kita you next Makrina, week. Tumaning, Padero. Good night po sa inyo. Pero sa kanila is good morning na. Good morning, Ridley, bigat na. California. Okay. Bye-bye for now. See you next week. Okay. Good morning. Still, ni Mami yung Adani Deti for La Ilocano News, guys. Adda tayo ito'y barangay Albano. Kadwak ito yung the very accommodating TV Ballesteros. Kadwana, di kita kagawad na. In the person of may kaanakan. Hi, kagawad! Kan may isang kadwat digiti Dipas. Uri nakapudpudot at dadag to. Itapte kailang nalagsan ka. Nakasapsap ka, iti parbangon ka. 24 hours ni Apo Ballesteros nga ag-duty dito. Mano kami sir, sikat reliable na pakahamok. Mano iti active cases iti Barangay Albano? Iti Albano ka, tamatod ka, Atang ba? Atang two active cases. Hindi na two mga primary contact sir. na bale ano to sa Sangapulo, bale 13. 13. Hindi, mga 16. 16 Apo iti na-contact trade. Apo Ballesteros, kas may dadaulo ti deti nakadadaeg nga barangay tayo ti Albano. Pag nagditan man isuda to please stay home kun noon ubrada. They just remain to be at home. Bagang magkabigiti constituents na dito. Pagkalit ko ako, nalagiti at ito Barangay Albano nga ada stay home order iti probinsya. So, dahil din ako na implementar mi dahil ito nga pag-nurutan. So, aming nga kabarangayan mi, dito isurutin tayo ako dito nga order. Okay. Thank you so much. Apo Ballesteros in the house. Sugyanan ka to good kids always. Thank you. Everyone, dito pala ni Manong yung Adani for La Ilocano News. At datay dito'y nagsapalan, Barangay Guerrero nagsapalan. Dati mapanukot yung Marcos, mapansolsona. Dati digitay, tsang-tsang di nga dito nga blaklako, na duma-duma, nga padak nga ng laylay nga mangga. Ada pa'y bugo nga Armanda. Kumusta mat ni lockdown tayo apo? Kumusta? Nakapsot tila akong itat ka. Apay nga ta nakapsot.
Awan umay makadeliver, awan pa'y umay gumatang. Oh, so still, di ka nagururay da iti, kwada. Nung dati, nasa ka talaga nga, ada amin dito yan. One-stop shop, ada pa'y balatong, bugong, ada pa'y pansit, dati padak nga padas, dati tarong nga magugusto unay no apay, agmay-maysa nga naluong, nga guyabano, dan para kidigitay parok, nga lemon, and the rest, ada amin di Japo. Agigidan kay mga rod nga magibaga. Nagiti-digitay kakabagyak, kakapsak mo taganag sa palan, nga may sa kami apo nga mga abay titi protocol, ibaga tayo man amin. Stay home, Ding Renyos. And 3, 2, 1. Stay home, Ding Renyos. Thank you very much. We love you. In kami yan ni Apo Mel Consagit, yan deta bubun itatay. So isa runomi. See you. Yung matla natin Apo for La Ilocano News. At tayo dito'y entry point, iti Barangay Post. Dati no ka natin palumbad, dati terangtay, dati sumrat nga mapang ijay. I'm going itapta nakabisbisi, digiti frontliners, our frontliners consisting of the BHW, who are our konsehalas, ayan, digita kakabagyan ka konsehal, at kakapitas at kakagwapo, dapat batsko. Agluto dapat, dito yan. Ito yung dapat yung agluto. Kitain nyo tinigat kagbali nga frontliners. They are leaving their homes. Tapno umay dala i-secure iti entry dito. Ano, kumusta tayo dito? Kumusta tayo? Okay lang. Mano ka dito cases, active cases dito duwangong adadayin ka isolationan. Uno naka home quarantine. Home quarantine. Primary ba? Primary contact. Primary kung DJ nagkakaso. At na tayo magbagan ng skill. At igidan tayo mga mangibaga, apo nga taga-force. Ingat Ding Renyos, stay home ko na yun man. In 3, 2, 1. Ingat Ding Renyos, stay at home. Thank you so much. Apo nga taga-force. So hindi naman kailangan yatang mag 24 hours sila no agrarelyebo ito. And here with us are the members of the PNP Dingras, Dadatoy Apo, Sagdudwa, Ijebangir, they are 4. So this is the second day of the localized MECQ ito'y Dingras Apo. Kumusta tayo mat so far? Adaan mo tayo nga data nung manuti nag-positive dito Barangay Parado? Awan positive dito Barangay Parado. Ni man manang ti kasarita tayo. Bakit to? Hanggang bukbutan. Anak na, ganda yung manang. Mang Evelyn, anak Babylin, kumusta tayo mo dito Barangay Parado? Okay mo, sir. Anong oras kayo may nag-duty? Alas 9, sir. Alas 9. O sige, i-comment ka digiti apo tayo nga pada nga taga Parado nga handa nga rumrumwar kat agungot ni Apo Kapitan ko naman. Dagiti kabarangay sir, handa nga mabalin nga rumwar lalo dagita ubing ken masiko. 15 and below. 15, Digiti at the comorbidities na, digiti at the immunodeficiency na. Aglalo digiti and ano ka dati senior citizen 65 and above? 65 and above. So ayan, hang kayo rumrumar Apo ito'y stay home. Tapos mano ka tawon yon? 37. Mabaling kayo pa ilang arong. So, ano mo, digit intugo yung makan. Ito kayo pa yung aglutan. Kita nyo ti sitwasyon na guys, ki agbalin nga frontliner nakarigrigat. So, ang kito, ada pagalad at temperature, ada pulutan da nga kornik, da kamo na nasindada, nagsidada la buguong dito Barangay Parado. So, ano makita yung Apo, umay kayo mangyupan, iti, kananda dito. Nakapudpudot pa. But, rest assured, at kakatawa, digiti babarkada tayo nga, dayan ti pulis, kasi good news kadakwada, at da umay nga tibikos dito into numadamdama. We were able to provide 16 liters of probiotics, prebiotics, and enzymes nga agapo iti NGT Wellness Center nga imatmatunan ni Doc Hani Tamayo and Engineer Roland Tamayo. This has been your Manong Dani at in kami pa ije sumaruno nga checkpoint. Babalik kami. Thank you. Good morning to each and everyone, to all our watchers for La Ilocano News. Adating ni Manong Dani. Adaat dito papatgak nga Barangay Guerrero. Kadwa dito dati nakagugwapo kan basta nakagugwapo kan naka-fresh in the person of
punong barangay Melcon Pisagid. Just wave your hand. Good morning. Dito, isulti ng facility dito ti panangalat iti kaya naman di kita Certification. Sir, certification. Dati i-release no ka ti Barangay Guerrero nga certification. Di ili. Durumor dati ili if you are an apor or sikakat mapan mga bill iti essential, they were able to provide me one certification nga pirmahan ni Apo Kapitan. Kasali pa kayo may isang official the person of the honorable kagawad. Ma'am Noemi, kumusta iti Guerrero so far? Kasi na po just but sir, dito mo pelang dating Case. case tayo nga dua. Dua pa ilang. Dua pa ilang. Okay. Sige tayo immediate Family. nga families nga sabi ko affected di COVID. Mali na na swab test dapat Na-swab test dapat mo tayo. pa iti result na. We're still waiting for the results guys. So nga, dududwa na itata siguro, manong oras ka, hindi pa ilang kalman na makikita ka nga. Kasi Ang actually pantay. namin naka-focus cam dito ito isa checkpoint mi. Ta dito ay naka-lockdown nga sitio apo dito duha ka cases tayo. Iso nga mo monitor mi dito rumwal. Ma-monitor, it is being monitored guys, in and out dito kasi Iso nga 24 hours kami apo nga naka-duty dito yung checkpoint dati mi. nga pudot na, dati nga pudot na. Gusto nga ibagata yung man, Apo Kapitan, kun kagawad nga nga, please abide with our health protocols kasi nagrigat kita nyo Iso tilangan kaya natin eh. iso ibabak Madata ka yung dito. kinakapudpudot na kalsada, napudot, or the tent na napudot, kasi summertime. Iso nga ibabak apo ka dito ka barangay aming gawat iti compression data no makitinulong mo lang. Takno maditay unay may waras nga dito nga sakit nga COVID nga kulang ka. Okay. So, yung Apo Melcon, si Kapitan iti Barangay Guerrero, and kagawad no ini. Agigitan kay mga taga Guerrero nga mangibaga. Ingat ding Renyos, please stay home. And 3, 2, 1. Ingat ding Renyos, please stay home. Thank you so much. Okay. Apo Kapitan nga nagwapo ka na rin sa kagawad. Need help keeping your digestion balance and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life.